ilani manami ako sa'yo ko kita lano fungani nekawatuki ako fola asiko pa one fuwa kapapa enena ipe mo ona kosi ono koloha hake ko hafale mama ele tu mo una hakaholo sino anga e fonu afuma be la 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 kakolo mama ino me amasanian o kumai aita ingata kite ai fonu kolai Kita lotu Pato Matthew mau whawhetai, pato whawhetai e a whakakoloa koen, painga mahari o mo ui ke mau toi ako pe miho wholawhola, ma walolo e o lalo takapalu o whakaongo ki niu wakai ki hifu ake te mau tolu hata apuaki, a ho wholawhola ke lilingi pe tō ia ki o mau ngahi lau mahari e, ai kō speri koe ongo le lei o Sisu Christ, koe ngā koe pirikimi ko mau whahe mamani koe ni, ko mau au sia i tāni ti tāpe ki na tina tolu ko tāpe mea mai he o pe ka mai wholofola ko amunaki ke mau wako mea aha ko ni unuki a oa e whai pe koe kotongi esi oa whe rea aki pea ngai ngutu tu andi ka tuke hanga he wholofola pe o wholofola ka tuke mau tānaki pea utu whonu e mau ngai ngesi i puni ke o ngake pirikimi ko mau whai ko mau au sia e tāniti ko mau whanonga ko tā ki ai mau roto e mau hui o ua whape Sisu Christ ko mau whamoi Amen. Tapu ki he a whia o toa tau roto ngāpa ko ki kore pe ke hufanga ngā e whakatapu ko toa pe ko tau a whaki atu pa me tau proklama a ko tau i tapu whakawike a tāpe ai whainga mahari e ko ni ke hoko a toa i pe hulu e ngā i wholofola koen tō nia ka ki tau tolu kau malanga tō nia ki tau tolu kau akonaki ngā i whiohi anga pakapaki kau māwhoki mea te puka ki tau tolu kau manako whanongo ki haka tui tapu kau ngā karistiane whakamakalohi e tau tui whakaloto lahi ka ki tau tolu ko ngā koe whanonga ko ngā ea kuma pia e rea koe pirikimi o tau whai i taimi ke tau whanonga ki i tāniti ke whakamahino ki tau tolu kau ngā karistiane koe tau whanongani koe tau mua o tau mua ki i tāniti koe objective ia koe tau mua e koe ka pasa folau koe kawe inga ia tau mua ke tau whanongani Neongo ngā mea ko toa pete tau whai e mamani ko ni ngai whatongi a fua tau ngai ngāwha whai e tau lotu whai neongo ko toa pete hangi ko rea ne wholawhola ne whai Sisu tala noa ke a luke ke toko tau noa ne wahi ko te nā wō malanga nā wō mai tala mai whia nau talaki e wholawhola nau whai to o mahaki nau whakamo ui mahaki pa nau malanga pa nau palo saitanga Sisu mea le leipe mea whawhof kai mea ke whakapapau iai o tohi homo hingoa he tohi o moui. Pakotoe koe mea ia tō ki tau whakapapau i e tau whanunga pe. Whai kotoa pe tau ngahi mea, nā amo si e tau wako tohi tapu koe ni, nā amo tau talanoa i he wholofola, amo tau whakaloto lahi aki, kai whakapapau i e, o tau whai e ni, o tohi ai ho tau hingoa i e tohi o e moui. Kai ke koe talanoa i koe wholofola i e ahon, wholofola maari a pito ia koe ipseri, whai e tau wako tohi tapu a ni koe ipseri, a paula ki hono foha koe ni he lotu ko Timoti. Nā tau tala no he tau ngai haka toi tapu ki mua ke ne ipiseri kia Filimone, ipiseri kia taitu, ke ngai ipiseri whawhoi tu maari a pito no ngai whakaukau, he guai ngai tala loto mo ui a Paula, guai ngai wahe, fi whakaloto lahi aki, hangen ha pōpō ko Paula ia ko senior pastor, ko whai whikau ko matu o tua he ngā ue pō, tala mai ne takai tu o tolu a Palestine he whanonga anga, pēta ne hanga whakaloto lahi aki nau tolu ko ni Timote, ko Taitusi, ko Filimon, ko Pōpula Filimone, ko Onesem. Haki nau tolu, ko kai ki ngā tai kau tangata, kau whiwhi, nā ne whakaloto lahi ka te nau tolu, pō ki he nau moui, ko ngā ko talaki e ngongo le lei e ko Sisu Christ, ko tauhi e ngai tākanga sipi ai otua.
Pea ko tohi e ahoni ko tohi ulaki tohi puki ke mea I paula ve tohi puki ua ke Timote ko ulaki tohi e ulaki Timote vahe ulaki ai no fore e tau ako e tapu ke vesta haua pe me vesta fitu hange ko whata anoa ke ulaki ipsere na paula kia Timote hange ko whata anoa ne ko Timote ko taha e kau monga I karistiane ko ngai foha na e ohi e paula kei tala wausi, pa mata mei, ko tō taho ni mi e sia minu, pe he whahinga, mi e whiso, tala mai he whahinga, ko ni whae koe siu, ko tamai koe karisi, ka koe kaunga me peu tau I loko, kaunga koe, ne ui e paula kono foha he lotu, na ave takai holo e paula, pane hanga teu I e paula, ko ngā koe ngā ue whaka e mangeri o, ko ngā ue whaka misinare, ko ni ke talaki e ongo le lei, o sisu Christi ko na malanga I e paula. Tau whaamu e paula ko whakateitei, a o ne mo'ui a paula ke taimi ko osia ne mo'ui e mahamani ko, o ko ne teu I e tau tangata, o ne teu I e kau maungai tangata, o ne teu I e kau helo he mala e whakamisnare, o mala e whakaevangerio, ke hoko atu, a talaki ai wholofola e ki. Kai ke aia koe ki whamatala no pia ke ngai tohi e Ipseri ka Timote, kai ke ko Ipseri ulaki a Timote, a Paula ke a Timote, me no foi whakau ke mea la he tolu. Whama Paula he ulaki Ipseri ke a Timote, ke whakamahino ka Timote, ke mahu inga e ne hanga malangai a ngā yako naki hala, o kwamata ke hu ke loto whare e siasi. Na ne tala noa ke he ngahi vesi ki mua he vesi Rock Timote wahe ulaki, pa koe vesi tolu, tamai ke mo nofo hifo I Efeso, whapa pau ko malanga a ngahi lotu kehe, a ngahi whakahino hino hala. Ko mea rak mea ne whama paula e ne rak Ipseri ka Timote. Ua mea ne whama paula ki hono pure I o siasi, mohono ngahi o wau, a hono ngahi whakataha, mohono ngahi whakamatala, ke whamatala I he whaahinga tu unga mo ui ko pau ke mau he kautaki, tam hono a kautokoni a e ko Sisu Klaisi. Ke uho ai mo onia e ko Sisu Klaisi I he kau taki mo ngāwe sia, he ka tonu a te whaunga, he ka tonu a tumu aki, pia mo kau taki mua, e tonu a whaunga sia si. Ai ko uhingani, ko ua ia o mea ne whaamu, ngai objective, ngai kaweinga, ne whaamua paula ke whamatala ka Timote, ko ngā koe ngāwe whai sia si. Ka mafo ke whao si, whao ne whaamu a paula ke whaindo hino a Timote ke whaunga tene hoko ai ko tamayo e ki leleia Sisu Klaisi. Whaunga ke ne hoko ai ko tamayo e ki leleia Sisu Klaisi. Sai ko ki mea ia tolu, ko whi kaweinga la lahi ia tolu ne whaamu a paula ke ne anga humaki he ne raki Ipseri ki a Timote. Kake nofo whalu fua, whakapui tua, fwoi talanoa ka kato, raki Timote, kai nofo tau talanoa ia au ni, I wahe pe mo tala loto mo ui a paula ke anga e tōkunga ne mo ui. E ta whato ngai, ngahi Ipseri ko tā paula, na kai ke ngata ane talaki e mo ne wholofora, nane whakaloto la, kana ane hanga wahe a e tōkunga ne mo ui. Testify, hanga me tala noa ne testimony, ene tala loto. Ke hanga ne whiohi pe mo e ki, ke mo ui ai, pe whakaloto hoko ia, koe kāpasa wholo hoko ia ko hawhainga strength, ke whakaloto lahi a ka Timote, ko ngā koe ngāwe whaevangirio o whalala kia ia Paula, ke whai I Esia minu, Efeso, matamaro Efeso, I Kolos, toko whepea ngai tapa ne ngāwe kia Timote. Kake, e no foi te whito e tau tala noe ahoni. Pau te ke mau whakamario, lau mai ke me ves tolu, ke ves tātaha rak Timote vai uraki, hangena tau whakatala noa ne nai, na whakatokanga I a Paula ke ngā iako naki hao. No foi Efeso, no foi Efeso, alu ki Mastonie, pake no foi Efeso, ko hike ke whekau hani I ke toku e na wako naki aki, a ngāhi mea kehe. Mea kehe ko ngai, a ngāhi mea au kehe pia mihe ongo lele, mihe kōsperi a eki. Ko hai ko speri ko ia ko ngorere ai tui a to ta ko to ke pekia pa mo to tu ai ko Sisu Klaisi shone vai to luvestano he kai tene au ka tene ma o mo tanga ko ta to ko naki pe ha mea kehe me ai me ulau ko mea kehe ia me ko naki au e ko speri me ne fa mo Paula ia vestolu ki ves tata ke humaki ki a Paula ka Timote ke ne ko kaveinga ia de ngau tau I fai hala. Hako ne kina rea o te tau te pe e ke rea ha mea kuhala.
Hange tau mai lewa ke tū kunga, tau whanonga, tau moui, e ngai ko tala noa pe pro ni ke mea mai pe, ke whanonga mai pe, tau lava pe ke apply ke tau moui. Apply ke ministry ak tau tolu kau whaiwhikau, kau se tuat, kau malanga, tau apply ke tau ngai ministry he whai he ngā wea siasi. O tau ina e whai hala ho tau kuonga, o tau lea i, pe tau lea au o ke ako naki kehe, pe me whina ngalo e o toa. O tau inai ai tuu ai tangata ke mobule ai mooni ai folo ke ai whainga whakauhina ke distraction ya whanonga tangata ki mooni folo. O tau tuu ka aiwi ai ahon. E koe mene whaamu e Paula ke ako ne kina Timote ke tuu ka aiwi he mooni e toi tapu. Pea rea o e whakalongolongo. Neongo e tau kai ki tau tolu ai. Neongo e hae whainga tō kunga e mo'ui na a moe kirisiua, tāmatei, whapong, o whangai whakatau, te tau masiwai, ko ngā ko tau tō mao e whorofora, go for it, whai ia, whanongai, ko mea whaamua Paula kon kia Timon, e koe whestolu ia ke westata, hako ne kina ngai whaia, e koe lao kona e whuak, lao ko toa, koe mea kon whamatara e lao, ia haa ia me ke lao hifo e vesi wha, ke vesi tata, lao kona e whuak, ni hanga peo, lao mea ngau e lao kona hanga peo whailo mai e tawanga hala. Koe ke whamatara e lao i hale leta, pia koe lao na e whuak, whamatara e tawanga hala, pia tala pe mo tala, pia mo COVID, mo whakamau, tu nuku kia ki tau tolu konga, ko tau kai ke whai ki lau. Kehe ia mo ngā ue ai kōsperi. Ko kōsperi o ngā whakamatala mai ki tau, o mai ki tau tau ai positive, ai mea lelei, ai tā puaki o nofu ei, ai amanaki, ai whakatua me li. Ko kōsperi o ngā mai ai amanaki anga, ka ki tau tau ngai whakatau ki mala, ko tau whakatau ki monu, ko ngā ko tau tui ki he kōsperi. Ki ongo le lei o si sukala, ki ane pekia pe mo toi tu. E kai e, ko tala noa pe ke mau inga maari e, toki toloto e foi whakaukau e vesta awa me vesta fitu, me e vesi uruaki ke vesta taha rakti mo te vauro, me nofo e whakaukau e, whakanofo le rei e Paula Timote. Ako matui ko ki talavo si i e nia. Whakaukau pe e kau whatotolo tapu nina e pe ko tau tahao no waha tau tahao no e pe ko laine ko ia e ne mo tau tahapal hanga ne mo i kanya ki talavo si kanya teu i e Paula e mo oa te ke ho haa Timote ko ngako ho keisi ka ke tuu mo e lau ko ngako kōsperi mao doni au tua o oatu pe whalala pe a whiri koe e ke tuu o talaki e wholofora eki kai e Vestawa, au tau whakakaweinga rewa e tau ki ako tau rak Timote vai rak Vestawa ke tā whitu whamatalai e Paula koe whakahoungai i e ofa e o tua. Me mi hange ko te whamatalai nei, me mi koe whamatnofo loto e ki Vesinia ke testify, pe koe testimony a Paula, ka uni o mai e fwoi testimony mo tala loto ko ia ke whakaloto lahi aki a Timote, koe ngā koe tau i e whai hala, tau i e ako naki hala, tō kāiwi i he mōni, o hange ko ia, koe mo ui a Paula. Kai vesta hawa pa me vesta tō, te ano whakarea. O kō whawhetai kia te ea nane whakamawhei au. Io, kia kalaisi suko tau eiki, ko hiko ne lau au koe toko taha ke ala whalala ana. He ne whoko tuu au ki he lakangani, vesta tō. Ne onga koe toko taha au nei lau i kovi. Nei lau kovi, ki he o tua i mua, mo whakatanga mo pau. Kada e whai mesi ia te au, ko hina ku whai tae irope, he ko tae tui. Vesta hawa whamatala mai e pau, o ko whakawhitai kia te ia, kia si isu kolais, ai au ne whakamawhia. Whakamawhia, koe whai ngā rewa i rea whakapita, nia ko strengthen, encourage, kill me, the one who strengthened me. Ai rea pe kia Paula ne ngā ipseri. E ko mawhia e ngai mea ko toa pe. Ia te ia rea e ipseri ka kai whiripai. Ia te ia ne whai hok whakaukau. Ko kamata pen whakaloto lahi a Paula ka Timote, talanga Timote. O ko whakawhika kia sisu. He ko ia ne whakaloto lahi au. Ko ia ne whakamawhia au. Ko hike tū mo lau, ko toko tahau ko wala whalala anga. E whoko wau ki he lakani, ko hea lakangani, ko e talaki o ngore rea e ko si sukai. Lakanga pena mai Paula, ko e hipu mātua ki whiri, ko e eva ngeri ho, ko ngā ui whakamisinari,
ke malanga I pia tū I e wholofola atua I he loto e kakai. Ngā haue, koe la kanga ia nei whaepau. Pia ko ne mālohi noa ko ia. Ko ngai ko ia nā ne hanga whakamawhia. The one who strengthened me. Ko ia ni hanga whakamawhia. Ko ia ia o ko tuunga I whakawhetai. Pea koe ako nā hanga tau whakatala, mana tui whakatala no a Paula hei, ke tō konga de mui, ka hanga whanongo whuka he ko leta whuka nipo I piseri ka Timote. Hanga rewa Timote o apply e ke hene mui. O mai ka te, o tau mālohi noa kau ngā karistiane, ko ngā ko sisu ne whakamawhia ki tau tau. Ko tau mālo, ko tau hoko ko karistiane, o ni hanga mai e hiwi mo rotola, ke taimi ku lawe mai e anga hala, lawe mai e ngahi whakatanga, lawe mai e ngahi hoi kotoa pesa a setane, o hiai e hiwi. O hiai e hiwi mo mālo he tau mo. Ko hiwi ko koe haia, ko hiwi a lau mare mālo, o ni hanga whaino hinga ki tau toke e ko sisu klai. Pea ko uhinga ia ko ni tau mawhei ai, ai mea kotoa pe. Ai ko tō ngai whakawhetai a Paula. Pa toki hoko whike vestato, neonga ko tō taha au nau lau kovi. Kai whakawhetai ko mesi ai o tua. Mesi ai o tua, ko ngā nau whaitai ilope, ko tā noe Paula. Nau whaitai ilope, moi tai tui. E nai matui whoku tau os ilo ko te taimina ki saula Paula. Nane whakatanga I e lotu whakakaris. Nane whakatanga I nane poke o tā mo haha. Whai mo tuku pirisoni ati nau tolu na nau malanga ia e ko sisu Christ. Tala mai Paula nane whaita e ilope. Nane whaita e tuipe. Kai ke, whewhea ki tau tolu. Whewhea ki tau tolu kaunga karistiani. O ku tau osi ilo le reipe. O tau ilo le reipe. O ku kovi ai tau mea ku whai. O koe ke taunga tonu mo whina ngaro e otua. Tau osi ilo le reipe koe otua mo ui. Koe otua whai tau tea. Koe otua off. Koe otua ne whakamau. Tau osi ilo le reipe ka tau kei whai halape. Ai ku tau mea koe ui koe hia whai ilo. Whewhea ki tau tolu. Tau osi toipe ka tau kei a afe pe ki tau tolu ke whai hakovi. Hangi ku tau whaamatala tau ngai hoko tō tapu I mua. Koe who ui pia koe pia moau. Kau ngā karistiani tonga. Koe who ui pia ki tau tō ka pau te tau o ki heri. He tau osi mbaharo pia e tau tea lahi ange urea ki ai wholofora. Monu ia ange a kore sini ia pia mo ngai so toma moko mola ngai whitu. Nake peki nau si ilo na te otua. Neonga nau whai kovipe na tau tea ki nau tō. Whewhe ki tau tō tonga. Tau osi ilo le reipe ai kovi. Kai hange ko rea koe haoni, ko tonu ia ko lusa, kau ape loia. Tau osi ilo le rei pia ku hala, ai tau whaka uhinga mihi mo oni ai wholofola, ka tau kei whai pe tau tōla uhinga hala. Ko ngā koe, sio ai kakai mo e mamata, kau ngā whanonga, wheiwa ai mamani kia te tau tōla. Sio tala mai Paula, pe Paula ana ne si whai tai ilope. Kai tālunga mo I mesi au tua kune ilo, o kune inasi ai, pia kune mau tā puaki. Pako tu apply maka kita o ngoi o kafo tu o pla mari. Ka pau te whai au ha COVID, pau te whai au ha. Ko tonu ke tau te alai ta ke whai ka te ho ko si ilo le te ko COVID kai whai pe. Tonu o ke rusa pe, kai kau ape loia. I o tau kuonga mo tau ahoni. Kana ke tala, kai ko rea a Paula ko ni ko falo to lahi pe ki atim. O kurea ma Paula ka ki tau tolu, kau ngā karistiane ai ahoni. Kau ngā ange ko tala noa pe hea, tala noa taha ako toi tapu e kau whai whikau, whai wangeri o heo pe. Tala mai ko ki tau tolu kau ngā karistiane, o ki kau whai whikau, o ki tau tolu o whainga taha no whakamatanga ki tau tolu mi heri. He ko ki tau tolu o hinga kia e wholofora, o tau maranga I pe wholofora mo talaki pe, ka tau ki angafi pe tau tolu ke kei whai e materia e maamani koni. O kei meria I ange pe ki tau tolu e afe me ngai mo oni, ai au tau osi iro e leipe o kala me whina ngalo ai otua. Ka ke kurea lahi pe heka ki tau tolu, ke tau malangai, pa tau o whangi ki tau tolu whafoi tu kau malanga, kau wakonaki, kau ngā karistiane, o whangi e tau mo ui. Nā ko tau nofo pe o talaki e mōni whofora, ka tau ki afe pe tau toke ngai mea ke heo, ko tau tea lai tae haue e kika e lahi anga no tau tea ki tau tolu si tau tea e anga hala ne kei peke ne si ilo e kei ka ke ko tala no koe vesta tolu ne whai tae ilo pe pauloi e ngahi mea katoa ka tā lunga me mesi au tua koia ko ki tau tolu kau ngā karistiano
tau tu mau ke mesi atua ko tau ke hao anga pene tau ke mau e mo ui e tau mo ui an ke tau whakato mala pa tau tui ke ko si tui ke hene folofola tali a hene fononga e mo ui ai tau wafea me ngai kovi wha e tau mo ui me te whai ha kovi tau si iro leite o kuanga hala ko uhinga ne whakalotola ia Paula ke Timote whakapapau i Timote o ke nofo pa ke mauivi o ke mawhia mea kotoa ko ngā ko si su ni whakaukau ako kai ke ngatai pa ke nofo mau pa ke tu ma o to ia mi ai whanonga hoko i whakewestafa io pe Paula ka Timote nai mātua ki ope mai ai keresi a ho tau eiki pe o moia e tui mo ofa ai au ku tuu ia kai sisu Sika tala none Paula, na e ope mai e ke neongo si na ne kau hono lau kovi pa mune ngau e pango ne whai mau kai whakawhitai na e ope mai. Ope mai e keresi a o tua rahi, ko keresi a o tua hange kua tau tala no wai ngai keresi lo fitu, wai ngai keresi ke whamatala he tau tolu kone tui whakawe siriana, ngai keresi tō mua o whamatala e wesi le ke ngai keresi ke fuak. Kai ke tō mau hatau whainga maari, tau tala noa lahi ki ai amui, au mea tau iro mea au ni me tala noa pa, koe ope mai e keresi a o tua, koe keresi ko mea ofa pia o tua. Kai ke tu ungai hatau ngau, ke tau pore, koe keresi ana ko ne mea ofa pia, na e ope mai e keresi ko ia ki a Paula. Pea ofa tahai ke tui, pea moe ofa, o ku tui a sisu kai. Koe keresi ko ia o mai, kai ke ngatai, tahai ngai keresi ko o mai koe tui, pea fungani he ngai keresi ne o mai e o tua. Ko eiko sisu kai si. Mea ofa fungani koe keresi ai o tua. Kai ke ngatai, pea o mai pa moe mesi. Ke tau ilonga aia e tui piki tai ki alo, he kai tene auha, ka tene mau ai mo i tangata. He koe keresi ai o tua. Whamatala ka pau neongo i siku, whai kou kau neongo kou whato mara hafi no mai kou katoa. Kau kei whawhita ia mo i kou ngā koe ope mai ai keresi ai o tua. Mai ai keresi koe ia sisu kaisi. O atu rewa kei kutui, koe kutui koe kwa mea ngāo ia aku e taha. Koe tui koe mea ofa pe mo ia o tua ke te au. Koe ofa koe o kou mau koe ofa whai o tua koe ofa pe mo ia o tua o mai he o tua ke whakanau nau ake moui ko ngā ke tuu i he eiko si sukalaisi o mai he ope mai e keresi mai mo tui pa tānaki mai ofa ka nofo mau ai tuu mau ai e whanonga e ku tau he tuu mau he eiko si e ku tui ki he ene keresi o kai ke tuu ngau ko ia e te mau ai mo i tangata e kai ke ko whakatala noa pe tui te iai pe hongai whakauhinga ke mea mai ke whanonga mai pe ke ngai tāpua ki e whoroforo keresi ia tunga naki ai e tau tui iai whataha pe mo tau ofa pa whai e tū taula ai e tau tui o tau whanonga ai pe mo e kosi i ha mea ofa kotoa pe o toa tiu ake koe kaweinga tau o tui tapu ke whakahonga e ofa o toa ofa matata ofa pia ne kai ke tuunga i haa tau ngau o se ne ofa li hoa pe koe ke ne loto ke tau mate ata i ene angahala hoko atu ke vesta hani ma o ko mo oni e rea pe tau ke tari he loto kotoa na e haua sisu klaisi ki mamani ke whamo ui e kakai angahala kauen me me koe kaweinga koe highlightien o yako naki a Paula ka Timote Talatu kotoan Timote kato ko ngai keresi mo ngai tapua neongo tau ngai whai angahala ka ko mai o liwa ke tau mui tunga naki ai e tau tui mo tau ofa mo tau amanaki iyo pia ke whamo oni e tō tāko ia whalo tōna he Paula ka Timote Paula e Timote ke talaki e mo oni koni talaki e mo oni koni maman iyo na e haua kalaisi ki maman ke whamo ui e kakai angahala tau muan hau Te o fonga ki pa manatu ka ki tau tole ngai kosperi alo ke ngai tala no mo ngai i pise kai ki tau to whamatala ko toa kia whamatala ka na mo fuaka fo o tohi tapu ko toa ko whaka mo oni ko toa ia na e ha ua si su Christ ki mamani ke whaka mo uia ka kaianga hala whaka mo uia ka kaianga hange ko tala loto ko tala no ia luke wahe tahani ma tala no ko sisu he ita ko ka fe muhu ia ka fare si pa mo ka skala he ma me to koni pe ko keinanga sisu mo ka populika ni mo ka ngala patanga sisu tala no fatata o sipi na e more sipi to te mo paanga e hongo fu na more u hinga ka to tala no ko ia na e ha wa sisu na ke hawe ke ma ni
nai hau hasisu ia kia mo ui e whatomala ki he hala ke ne whakatomala o ne taria e ko sisu koe e pā mawawalang. Pau te hanga e paula ta e whi notaka ke whakamanatu kia Timote ko ho kaweinga ngā ue, ko ho kaweinga malanga, ko ho kaweinga e ho ngā e whai evangelio ke ako ne kina e maman, ke ako ne kina ai konga ke mahino ke tauto na hawa sisu ke famoia kakayanga hala. Pako tui ko men ke malangai, ko tau kaweinga malangai, ko tau kaweinga whaka evangelio en, ko tau mo ui en kaunga karistiane. Ke talaki mau tau whakatomala awhe tau ai kou, iyo e tau tui ke heiko sisu koe, he nai hok ko mea sisu ki mau, ke whakamo ui ki tau tau, he nai koha maa o ni mamani i kai, koe fu mamani nai whonu peanga hala. Tala noa ke ai wholofola o tuaka ai sia sere mai, nai whanau i peki tau tau meanga hala. I mama, tala noa ngai whatsami. Tā koe whonu, mamani whonu anga hala, tā koe hoko mai a sisu kia te koe pe moau, ke ta tui ki ai whakatomala. Mau ai mo i tangata. Koe whakaloto lahi manatui, whakaloto lahi a Paula, ne tala noa ke mo i koni, ke teu pa sa uni aki, ai mo ui a Timote, ko ngā pe ke talahi ai wholofola eki. Vesta hao no, aia o kou fungani ai, ka dai whai mesi ka te au ko hiko e meani, ko hike whakahaha e kalai sisu i a te au, ko fungani anga hala hono katakatoa o ne kātaki mo taipe maatautou, te nau tui whalala kia te ia amui ke mau ai mo i tangata. Vesta hao no, a tāna lewa, aia ko fungani ai, aia ko kawe inga ia mui a Paula, Timote, ko kawe inga ai, ke tā laki ki mamani, ko kalai sisu nei hoko ma ki mamani, ke whamo uia ki tautou anga hala. Nei whai mesi ki a te au, ko i ke whakahaa kalai sisu. Ia te au, ko fungani anga hala hono kato, ai ne kātaki i e sisu ne hoko mai, ma ke fua e tau mai anga hala, fua e tau mai koto, kātaki e sisu. Ko ngā ke tau tū whalalai, pia hoko ia koe whakataipe o i moui, ke tau tū mao e tau tū. Fuse ki ngā ko naki a Paul, whakamahino ka tim, ai hoko mai a sisu na ne kāte kina ngai whainga tākot, koe whakataipe ia, Timote, ke pehe e tau moui, ke tau tū kāiwi, o hange koe tū kāiwi a sisu, maa ki tau tolu ke tau mao e moui. Pea ke tau tū kāiwi whokumo ki tau tolu, he mo oni e whakawhala ke talaki ke mamani, ako ne kina e angahara, lea oko, lea maloki, whakaino hino e angahara. Ke hawhi e tangata o whakatomala mao a sisu. Ko tau ngai, he ko whakataipe mai e sisu, ne kāte kina tau angahara ke kolosi, ke pehe e tau moui, e tau malangai e angao lelei e sisu kalaisi. Mantui, ako naki na Paula kia Timote. Koe whaosi lewa he vesta hawhitu. Pehe lewa Paula. Pea ke oe ai, pea ke oe tui i tāni ti. Ko tae auha, ko tae haa mai. Ko o tua pe tā, ke oe ene awhi o ai whaapa apa po kororia. Laui kuonga pe tā ngata. Amen. Ko whakamaa opo ia Paula katoa. Io ke langa, ke tui tae ngata. Tui i tāni ti, a tae auha, tae haa mai. Tala noa whaka, hanga Paula hanga uti hanga whakama, tala identify, a lang me ngia eiko sisu kalaisi. Ke o ona pea whapapa ia, o ona e koloria tangata pea tangata. Pako tau ngā ue ia Timote, vesta haua ke vesta hawhitu, ko tala loto a Paula e anga e tōnga e ne mo ui, i he ope mai ke lesi pea moe ofa atua, tōnga ia sisu kalaisi, pea kufungani ai e ne mo ui, pea ko ne kawhe ngā ia, i o vesta anima, na e haua kalai sisu ki mama ke whamo ui e kakaianga ha. Pea koe ngā wea, ko tau kawe ngai, ko tau visione, ko tau misiona ia he mamani koni, ke whakawhi i e tau tangata koto, ke nau whakatomala hawhi ne nau ko. Io, he na e haua sisu mai anga hara. Maani oni usi mahino pei. Tala noi pa ko tau whiu, ko hai ko hatahi mamani ko maani oni. Ngā toko maani oni, tala noi ke ko sisu pe. O tuape. Ko ki tau toko kauanga hala kita, ka tālunga mo ene peki ia mo ne tō ke lau ia maha tau maani oni. Lau ia maha tau whakahau, lau ia maha tau whakahawhi. Ke maua mo i tangata. Pama apo opo i pe, tau wakato i tapu e ahoni, whakaloto lahi, maari au pito. E tā noa ngai whakauhinga ke te tau whai,
kai nofo ko toa pe ke whakaloto lahi a Paula ka Timote. Whika mo honga ia i he ofa atua. Ai ofa na kai ke amanaki a ki ai e tangata. Ai ofa koe na kai ke tau amanaki ke tuunga i ha tau ngau. Ka koe te keresipe. Koe ne mes io hangi na tau tala noa kene. Koe keresi ai o toa ko Sisu Kraisi. Ni hanga o mai ka te tau to whaka aho tau fufonga. Whaka aho tau ngai mata tau ngai lau mari. Whaka tau ke tau ilo ai ofa o tua. Peko hale, e kai ko tau ilo pe ofa o tua pa. Whanguna pe pa nofo pe tau mo pe a osia. I kai, o te tau si o kita. Wahe a tua e wholofola ko ia. Ki o tau kau maha pirikimi. Wahe talaki a te tau tolu kon kau malanga. Woki ki tau tolu. Keu i e kau malanga. Talaki ai wholofola. Woki ai whakatomala. Hange koe wholofola, hoki ke whamahino ki tātou, koe hoko mai Sisu nane whihia ke tau mate he tau ngai angala, ka tau mau e moi ia te ia o mau alahi au pito. Tako tonu, ko hono tonu pe o nei. E tau mo ui kau ngā Kristiane, ke tau whakahou ngā i mau pe he aho pe a moi. Tau ofa ke pongpongi, oki e lot whawhamiri, tau ofa ke aho ke aho, oki ki tātou ke tau whakawhita ia, ai ofa mo honga ia he ofa o tua ke tau mo. Kai ke ngatai, wahe atu. Kai ke mau whaka maari, ke malanga he tūnga malanga, wahe ki o kau ngā we. Wahe ki o kau ngā pirikimi, si o kau ngā ko. Wahe ko kau ngā whanonga he pasi. Wahe ki o kau ngā rue whakamarosina. Wahe ki e ko ke whakatomala. Ko ke awhi mea ngai kovi. Ke ilo a Sisu Kraisi na ne hoko mai. Ke tau mau e mo ipa, tau mau lahi au pita. Ke ilo ko vave whakamau a mamani ko ni. Ko tau ukia. Ko tau o hange ko ia kono teu i kono sāsau ni e Paula Timote. Ko ngā ke teu ke whaia ni ngāwe. Ka koe ahoni o rea mai e wholofora. Ke sāsau ni koe. Sāsau ni mai kumo ui. A ki tau tau kau tala o le. Kau ngā Kristiane. Ke oa ngata pe he tau kumuni. Ai ofa mo tāpua ke tau ilo ke whai whakamoi a eki. Ka tau malangate. Pa tau whakahawhi i e tau tangata. Pa mo tau whiwhine. Ke tau hawha ki tau me whamau o tō nopu mai. Ka tau amanaki mo i tangata. Ka tau mawhawhitai. Wholofola, hoi aho koe ni ako ne kina pe mau mo i ke mau honga ia ho wha. Pia ko koe ui hanga whakamawhia ki mau tau, ke mau loto lahi. Pau tū kāri. Mau tū kāiwi ho mau ko ngā, ke rea o he mo ni ai wholofola. Oa te mau mana wahe, oa te mau loto si, oa te mau vai palo, pe tairi eri, ke mau rea e mo ni ai wholofola. Pe koe hae tō kunga mau mui pahangai ko ho wholofola, he koe iau ne tuku e ne mo ui ke more, ko ngā ko koe Sisu, o ne mau mai. Pe koe mau mai koe mau i he pureanga o tua. O ka pau te mau tuku e mau mo ui a mau tole ke mau mai, ke mo ui, o mau tuku ia ke more. Ko ngā mau whenga mau tole ke nofo ke Maria ma man whawhetai Sisu. Pe mau mo ui a ke more, pe polata a ke ngāwe a whiona. O hange koe ako naki ko whai e Paula ka Timote a hon, nā ke wholofora mai, nā ke haerea ma mani, ko ngā ko ki mau tolu a ngāla. Pe ke mau mau e mo ui a te ko e mau tui, kia te koe si tāpe kina kau ngā Kristiane ko toa pē, si kau ngā pirikim, si ngai tamai ngai whae, tāpe kina ki nau tolu i pirisone, nau whanau magi, nau tolu mi whanau mai mi whare mahaki, si a ngai whaamiri, u more si a ngai ofa anga eiki, ko ki tonu hangai mama, e tāpe kina ki nau toa e whorofora, a mau loto lahi, mau tū kari, kai ke mau tū e noa, mau i ate ki mau tolu a eko Sisu, ka lau mare maro ni paino hino mato ki eko Sisu. Tāpe kina mai whorofora aho, pai via ki ho mau mai loto mo mau ai lau mare, hoko toi mau whanonga ki a whiona. E ki taki ate mau whanonga pa ke mōmua pa koe ka mau ui moi atu. Ta wō pe mo koe Sisu, i wafa peo Sisu Christ mau wha mo ui. Amen. Malo apita mo mea mai, mo mea.